کارگزاری موفقانه نوزیران منطقوی میلیتسیا در شهر کنیبودوم نیز با اشکار و پیشگیری دزدی مساعدت نمود. آنها دزدی را غافلگیر نمودند که منزل‌های نو ساختمان را هدف قرار میداد. گمان برشده اساساً اسباب و مسائل ساختمانی تصرف کرده است که ضرری رسانیده شده نزدیک 11000 сомонӣ را تشکیل می‌دهد. در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر کنیبودوم بعد قبول مراجعت 5 نفر جبردیده در خصوص دزدی مصالح و اسباب‌های ساختمانی از عمارت‌های نو ساختمانشان، ناظران منطقوی میلیتسیا توانستند این نفر بدکردار را پیدا و جامعه را از خوف و خطر او حفظ نمایند. همکاری و رابطه پیوسته با اهالی ناظران منطقوی شهر کنیبودوم را موفق گردانید که آشکاریابی دزدی‌ها طول نکشد و ادامه‌یابی آن پیشگیری شود. در 5 حالت دزدی مال و اشیا با عاقبت نزدیک 11000 сомонӣ зарари моддӣ шаҳрванд Шопулотов Ҳайдар Султонович соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи шаҳраки меҳнатободи ноҳияи Зафаробод гумонбар аст ки ба шаҳри Конибодом бо мақсади кор кардан омада қудрату қобилияти худро аз ҷиҳати манфӣ нишон дод. ман 5 та хона даромада дузӣ кардагиман. ман ҳамин чизи асбоби устовия дуздагиман. арматура ва ҳайро фурӯхта будам ва чизи устовия баҷо кардагим ба даст ба фуромодам. иморатҳои навсохтмони маҳаллаи 23-ими шаҳри Конибодом ҳадафи дуздиҳо қарор гирифтааст. гумонбаршуда дар 5 ҳолати дуздӣ асосан асбоб ва масолеҳи сохтмониро тасарруф кардааст. санаҳои 23 март ва 26 март ду рӯзе мебошад ки гумонбаршуда ғайриқонунӣ ба ҳудуди иморатҳо ворид ва ба тасарруфкорӣ иқдом намудааст. Ҳайдар Шопулотовро нозирони минтақавии милитсия ҳангоми фурӯхтани масолеҳ ва асбобҳои дуздӣ ғофилгир карданд. камтарин зарар 560 сомонӣ ва аз ҳама бештар 7010 сомониро ташкил медиҳад. масалан санаи 23 март тахминан соатҳои 10:30 аз манзили навсохташавандаи шаҳрванд Давлат Умаров 30 адад арматураҳои гуногун ҳаҷм, санаи 26 март тахминан соатҳои 7 аз хонаи навсохтмони шаҳрванд Ашур Нозиров асбобҳои сохтмонии гуногуни барқӣ ва ашёи рӯзгорро тасарруф намудааст. аз рӯи ҳодисаҳои дуздӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст ва Ҳайдар Шопулотовро зарур аст барои иҷрои аъмоли ношоистаи ба ҷомеа хавфнок назди қонун ҷавоб гӯяд.